Mbona mbrambra tsila ku yalimbe barala ku so pus na nemeso bang bana terra tseli motala tsikunga na tsiba kuta sangote tsila ku sanga tsikodo isamla zunga ngunati asanguni utonso eke ona kutaliti asanguna molongoni okona oko iti fanala su awa beti kodoti be Afrika tonati ambata la ti dunia mumba kwe asara la su kuta langu ti matanga ti Pentecote ke langu susi hingo vulu azulani nandu a la swaki a disiplete amuna la ngangu tene ala sara akusa la susi Bianzapa amuna la titena la sarafade eki wara sangu dagina yati asangu songa amina ndokwa dengo buze useti kodroti be Afrika sumamboko na gbetimine buku susi abateneti sungamboko na gereti ambine a gereta buku swani betimunga nguna kusala susi ala kisara na nduteneti akusala tinguna gbaku na kodroti be Afrika baba liti asangu Nicola Fadiso ekiki tene asayati asangu na molongoni oko na oko tifanu seni barale tena la yekinangiati ambala na yati asanguso atala ikenambegeti baba kawushoti batati bongi walando kwa sosi ala ikede itene ala ikenudali monti be Afrika yo tonso eke bragaza yati asangoni na molongoni oko na oko tonso itena liti asangu tsege awe ando kwa dengo buze use so aike sakusa na kodroti be Afrika mbri so irini aike Saint-Bernard ngana CAF Out Industry ala so mboko tangbi na biko kusoa na gbetimine gbukuso abatenti sangu kusa to mboko na mboko na ndoko gbeni gbaso abatenti ngu na gbako na kodroti be Afrika dania kiti tene ala munga ngu na kusala susi abatenti batango ayama asusunga na gbako ti kodroti be Afrika fadi kizleg na grand bonheur yagumi timune sangu dalegeti limoti Justin Kakudamba Ngoti akeke mingi ti gbako ti be Afrika so bigi ayeke bile da na ndoni pepe alimbi fade so ti sala na anjoni ye mingi ten ti awa be Afrika kota mama tene so ayeke na gonda ti sungo mamboko na popo ti ndokua gbeno gbia ti ngu na gbako na andokua dengo buze tonga na Saint-Bernard na CAF Out Industry usala ti andokua so ayeke ti wokoto akeke so andokua ti fango akeke ayeke zani na gbako wala a déchet. Depuis ce koroti a indépendance jusqu'à la soso koroti a moi héritier a permis na société titana sara quoi mais mingi ni a raison que mingi soit technique soit par exemple la clientèle a besoin que kikina pe mingi ta kikina que funa ti konda mingi ta kikina batani be bini a population même si a coordonné so ala ko wara même kiketi le kina data la pe ambeni a ko wara même que ça on a circuit a pe a bon na ti école la que da pepe même jusqu'à la bangi gena mina donné banque d'APP si igbuliti na du kwati mbitene non a entité centrafricaine to mbitene yo a été bas comment la petite récupérer ni si a du kwati mbitene bon code forestier a fait attention article 231 atene tongana mon fa ke ti koroti ti mo tsara na kwasi mo abandonner wala mo binigi na ngoda tonso a petit boum bi mon akanga akanga mo juka ngota et puis mo wara kota amande juka ti 10 millions et puis akikeni kwe agbuni agati eta Tialoso abadidi na pekoti timbango patara tingu use na popoti gbeno gbea tingu na gbako na andokwa dengo buzeso yatibeti ya kota tenti so to silo tenani ya kojo ti tena ministère tulo amu convention na mena société amlinge ti kodrola donc yatibeti ya kota et penser que décevoir développement diani pusala ti mamboko na popoti ndokwa enogbia na ndokwa dengo buzeso ayeke mulege si akeke ti gbako ti be Afrika aduti na bunda ti mayengo ti ekonomi na se duti ti awa be Afrika mini sangoti coordonné aketi so mini kapati tukango pupu na katitala so aike abwa kode so aike sa kwa na mbegeti ndoko gbeni gbaso abateneti ngizanga na manginza tukapuna katitala na nduteneti agerati akusala so abateneti aiso aike na nduteneti akambuta ngala nduteneti batango aiso na ngati muzu France ya irna tene sécurisation ti réseau aike mini kapaso aike ndoko adengo buze so
a irina tene ikwesarti aleke tene amu pasana la so ai ke amuzu vokoso ke sa kusala ka titene ala inga geretse akusala so si alimbi tene ala sara ifana la so ai ke wenda kubuso ke sa kusala mbike tune do kwaso ai ke ti nginzanga mama nginza so ke pakara wa mata yambuka si aziangati akusala ifade obet ko yamele ai ke mune sangoda na lango balako na miombe tinze so eke datisi na lango balako na use tinze so ekega ala so eke sa kusala na ndokwa gwenyo bia so abatene tinginza akoka pa na ati manangoe so abatene na ndoti yeso atene technologie numérique ndati manangoe so eke titene akumba ingangoe tala na ndoti yeso a irina tene pratique en infrastructure réseau nga na sécurité informatique nga tonga na ngesi mozo molimbi titene mo sarap yeso a irina tene programmation informatique le solo eke waenda kubuna ndo kwa gbenyo biaso abatene tinginza lo faso aike nando nsoni bango ndoti a kota zoti kodro silaso aleke kota kapati manango yeso titene aza meni finiye na yati ando kwa teneti yeso aye na tene système informatique na yati ando kwa so aike batene tinginza depuis na yati amenangusa en ministère des finances na ti budget amulegiti yeso itene ake digitalisation si a procédure tilo. Donc, il se croit que passer à niveau du ministère des Finances, que ce soit qui est service, douane, impôts, trésor, budget, contrôle financier, et puis à niveau de secrétariat, et tout, et qui sert à une façon à l'église, ça ira être une digitalisation. Donc, il utilise l'église soit qui alourdir à procédure, soit qui permettre de avancer, ils ont la terrain, et qui mou l'église. Digitalisation, numérisation, so mon petit cliquer rapidement, mon petit vérifier mes informations, mon petit partager information na collaborateur ou na mes partenaire ça ou ndati tene à moi beaucoup naï. Donc les gars ils moula so tene ibumbi aitati so quoi que aider na ti quoi so qui sara na niveau de ministère des finances surtout à informaticien là ibumbi la ti tene imuna là encore menikete plus dans d'autres so la inga d'abord dans d'autres domaines depuis ouais ti tene à la recadrer ni na ti contexte actuel. Si ça qui passe na yati monde entier ti tena permettre yo na yati kwaso ki ça aduti lo solo ke waenda ti ikwesa lo faso manango yeso aikemeni kota kapa mingi ti fangoye na ala so aike na ti ndokwaso ti tene ala inga aenzoni na nduti yeso aina tene transformation numérique ngana tene ti administration publique manango yeso a permettre na zo sa mandanis ti tene ala manda mena finandara a finanzaraso à te permettre na quota zoni na langa kwe titene à améliorer nisa ça qui a dit qu'est-ce état et aussi à permettre aussi à gérer nisa ça qui la formation so à permettre na ça quoi petit lecho titene ala waranda raso a wa fina code so petit idéal na cha décision ça que la kola kwe ti améliorer gestion ti kodoti na ligi ti kodeso gbenyo biaso abatene ti ngiza lo faso lo eke sara kwa titeloza amena service o eke ti numérique titene abatene ti ayeso eke ti a gestion nga na tene ti yeso eke bata a données publiques. sango ti kodola kwando dalmoti bi afrika ti fana la so kota gbengolingo ti ala so aike ababa na mati amolingiso aike manambeti na mbegi ti dale kole so aike noel gai waka aduti gbene bire na ti kota gbengolingo ti ala so na ngoyeni amulege na tene ala zambini kundu walambini kubuna sisi so alimbiti tene amungangu na vumbiti abana mingi so si aike manambeti na mbegiti dale kole no walge wakati tene ala sala kusala tala nzulu tene tingu ota fadikizlege na jane la kwenga na wodi fetem timune sangulando na yati dasomo ke wa tableau ngana yeso si amulenge akisara mbeti na leni a babata molenge abumbi teretala na yati damana ngombeti so adiri atene complexe scolaire Noël Gaiwaka titene ala soro azuti lini timbe tenangia mingi tiba la so za bureau ti Gaiwaka na sise bangati ninga mingi lani egeza bureau ni gemi bureau na tambola na pe dal timena sona ngo botu kwa sona so sara ni ko juso la so egeza fini bureau abet timbe tenangia e mna la wango mingi eta etene so ake ntotinza pala quand on fait des points de mise à part je pense que est chrétien et puis quoi c'est gars ça raso que ça connaît ma bonne boko na administration qui tenait un peu à gotour à ça tout le monde a gardé ginginzande a gardé des amena betinde en son qui sort
donc kona gona legeni betime na nzere tibe kiri na ngana betime na nzara kota ti sara sikusala agona lini ndani ti maingo ti école Noël Gaiwaka ala sosi alondo ti sora la finini ala fangia ti beti ala songa la muyanga ti sara kusala mamboko na mamboko azuna ando a discipline ya puna ala langozi ikiwa terna na ngbonga membete ne fukusa nsukolanga ti muzu franzi ala ngmazoni